دم باش تمشوانین هجاو بريس از عدل احمد مزيگشتان و چانج ارکیج ورا پیشکش بکم فرمون دست بکده چند سر نوچه. سکرتر پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و ایرو به هلبجارتن. آسایشا پیده نهشت ولاتین باجاروک تربسپیه نهدم جمیران جمال خود درکون. درمه هنرمند مزن جمال سعدون دریا بالا فرگها هولیر را گهشت ترما کردستانی و جور در باسی روش آوای کردستانی بو. دجوینن کوالسیونا سوری دا نونرین کرج پوستن خواه نهاتن گوهرتن. شروع پفچون لپارزگاه حلبه بردوامن. امریکا پلانا آلیکاری کرنا اپوزیسیونا چکداریا سوریه آمده دکا. جاردی سلاوورس تماشاوانین هجا پشتی هلبجارتنا اندامین کنگره دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بریار ایرو سکرتر و پارتیا به هلبجارتن اندام کمیته ناوندی دو پارتا دموکراتا کردستان سوریا دا سرحان محمد شعار کرگوت پشتی جوینه که ساعت 11 سبید نابرا اندامین پارتیا 9 بریار هاتستاندن کو ایرو ساعت 5 ایواری جوینه هلبجارتنا سکرتر 9 پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بلدار خستن. هجای گوتنه که جوینن دامزراندن آوی پارتیانو نزیکی 3 روزان بردوام کرد و تیده 3 کس جبلی 21 کسین کتله دامن وکو اندامین سرکرداتیا پارتیانو هاتن هلبجارتن و بریار ایرو سکرتیر وی پارتی به هلبجارتن. هر لسر داوی هاتنا کنگره یکیتیا سیاسی یا کل باجار هولیره باشوری کردستانه دنابره هر 4 پارتیان سیاسی ین روشاوای کردستانه هات لدارخستن هفگرتنا هیزن دموکراتا کرد لسوریه پیروزباهی لپارتا 9 یا دموکراتا کردستان سوریا کر و هیوی خواست که او پارتی ببجه یک ریزی و هیویا کردان لروشاوای کردستانه هروها هفگرتنه تکسکر کش دایکبونا وی پارتیه ددمکه دهات که گله کرد لروش آوای کردستانه به حاجتا پارتیین وهانا که دبن چافدریا سروک هرما کردستانه مسعود برزانی یکو هردم خمخواره یک ریزیا گله کرد هات آوا کرن. بله تماشاوانین هجا هر لسر مجارا یکیتیا سیاسی و کنگره یا کو بداوی هاتسیا به مهوانداری غربی حسون و نره شپیلا پیشروجا کرد سوریا الهرما کردستانی دگله کی بخیر به یک غربی دست به کدا کنگره یکیتیا سیاسی ام بیژن پارتی دموکراتی کردستان سوریا تچاولینری یکیتیا سیاسی او گوتنه کد بجم هر وقت اینا که نما چونکی او یکیتیا سیاسی بو پارتیا کو او پارتیا هانا که پیوستن بجن گلک انها کاری خبره و ببه و امور خو جبه جبه که ل د اطار عام ده بلکې امکارن بيجن هر دیتنا هر کسی کرده گو پارتین بگهنه هفدو یک ریزیک چه ببه ل د تفاصیل ده د هندروی ناوروک ده بلکې وقتی گو ام گلکی لی بگرهن ام گلک تشتاج درینن وکو گو نلفاتنا مثلا گریدانک ایدئولوژی نوادنینا وکو گو مثلا باش او پارتیا هانا که جالیه که دیه و نستویا بو گلک شوینا که دیار بون لبری و که دیه بری دامزراننا کنگره وانا که یکمین تشندی تر بلکی هاتن بلکی بگوتن او که شی وکشاننا گلک گروپا جهنک پارتین گو کتنا و یکی تیه دا نافدجی که از جنابت آنها کرم کر مثلا هلبجارتنا سکرتیر د روندشنا ایرو دا بسیار تزمان قالوا چما سكرتير ناف كونغر نهاته هلبجارتن چما و كوميتانا وندي و هلبجيري بله يعني برايات چه استا گوهرتنه و دو پارتی ده چه ببین يعني و پارتی کار به چه گوهرتنه بکل سر عرضه
تالیجی که اما گلکی السر خیزکی قالند ایگو پارتیان شخوره دانینه بلکه گلکی السر نسکنن جبرگو زوربای پارتی ما تقييد برنامج خوي سياسي و توسكا خوي هندرو ناكن من بلكي ام كاربن بيجن براغماتينا تشلو سر عرضي تشتن هنا ديار دبن او جيك الجول ويناك خود والفينن وكارد بردا دكن اللي تخيس كي قالندا دو تشتهاتن طرح كرن وكو برنامج فيدراليه بو كردستان سوري ورخصنا رجيم بشار الاسد نزانم حتى كيجان درجه هردو ارمانج بافاتين جريدان لید تبعیه خدا فدرالی تشتکی گل کی باشه بو کردستان سوری هک به طرح کردن ل بسیار گوگمروف کار به خوب که گلو اف پارتین گو اف پارتی چکرن او چهار پارتی گو اف پارتی چکرن حتی کیجان درجه شغلینا خبتینا لهندروه سوری دا جبو فدرالیه او پرسکا فعلا المروف کاری به سرب سکنه چونکی تجربه هرما کردستان باشور البرچاوه ما او وقتی گو طرح كرن فدرالية حتى بريز جلال طلباني لكولاني بغداد سمينار تشيت كرن وعالم الداناس كرن كفدرالية تشيا ونتشيا جبوغو عالم فدرالية قبول كي چونكي او وقت قلت فدرالية ديني سرميزة كي بيستا تجارة شغولي بي او كاتيت بفدرالية الاخر او كسيديتر عرب جوا نقول فدرالية يكسرت تعواصر يعني براتا تاني قلت نجبرغو كار للسر نكرنا يعني هند بيشاروجي دبي كارل السر بكم برام بيجن اما قلت متفائل من برام بيجن او ارمانجك استراتيجيه برام بيجن ارمانجك استراتيجيه بيشاروجي السر بشغلن لي تولولوجيكي جرك قلت جيره تجيش كربانا جيره شغلي بانا باش ويناك طرح كربانا مساله فدراليه جبرغو هنا عربي ما يجو ام بيجن سوري مهم جمعه عربي هنا فهمناك المعنى فدراليه هنا كردي ما قال فهمناك المعنى فدراليه زوربين ما فهمناك ببورك جركا ام سجيره شغلي بانا بمعناوي تشاندي ثقافي ودوفرا مطرح كربانا وقت معنى سياسي بله و تشاوا اف بارتي امازن ياكو اشتار بارتي ابويا يك وكاربي جاردي باوريا قال كرد بخبينش بركو يعني دماكو بارتي بتشوك بون تكاري جديل سعدينه تكرن باوريا قال كرد بواند هات ونها تشاوا كاربن في باوريا فجرينا هكا ام بيجن ان والله بارتي تشيبو بوش بو يكريزيا كردا وبس وقتنا او قتنا كرحمه سليمان عيسى الشعر كي يهبوا سر وحده العربيه بتعالي وهما او سرابا يعني ام جيولو سر يكيتيا كردا بيجن يكريزيا وينا هم تشي بوري نعم ويكريزيا ناخوازن لي تاليجي كي افنا غريدا باراده كسي جو افيكيتي كرنا قالوا او اراده هاي خرط الجموانا كي هي بهوريه ملت كردي سوري بخوفه غرينن هكا بهوري هبه وي كاربن تفلو اصلا جيوانا كزور قالكي هنا لي از في بهوريه براستي نابينم چمكي او كسي قدر كتنا سركردايتيا في بارتي حموجي او كسن او بون عيني او بون او كسي قد بارتي خدا كيشو و خرابي كرنا قالك اجوا خرابي كريا وقالك اجوا كيشوانا كهبون وقالك اجوانا كاريبو اداره بارتي خو بكن او كاتب بارتي او وقتی گو بارتي ها بچوچک بون فچلو بارتيك ان همازن بو جماوري مصدر به و شعبيتا و ناكل سرعدي بيسته هبي ياد دوا اف كسي يعني هيفيما او بون گو نسبه خورتا گنجا دوی بارتي دا زورتر ببي يعني وقت تشتم ملاحظه كر قلكي كين بون بلي امي ورن سر في برسي لي برايات يعني بنقها انه افهر شار بارتي بونيك بنقها ويش تشهاتيا يعني براتا افهر شار بارتي ديديتنكو او نكاريبون تكاري السرعه دي بكن ايدي هبونا خو بدن خوياكرن يعني او جي ام كاربن بيجنكو بيدي كاري السرعه دي تكر يعني خو بدن خوياكرن انه ام جي هم بري بيدي في كاري تكن افكي شهري سركايا لنا ملتي كرد انه ام مال سياسه ميزان ديا وكو كار وكو رد فعل نكر مالينا ميزان ديا وكو فعل بيستا توك لانجرك سياسيا جوا كبارتيك سياسي برنامج تهيئ سر اساسي برنامج خو داخل شرعي وسر برنامج خو بشغله بيد تشتك چناك انجمن روجاوای كردستان تشتك چناك معيشن بينينا جارا يك جارا دركبه انه بروجي داخستيه جاده تصادمي تقلب البروجي روجاوای كردستان او انجمن روجاوای كردستان يعني حكومتها كاتيانها
او دبي تشتكي ديتر لي والله انها ما زي كيتيك كم تشما جو بيدي فلان تشتكري او خالك خاله ديتر جيك گوردی روکا کرد سوری هکو گو ام بچکی وگرنن چه هفبندیه چه بونه یان چه کیتیه چه بونه یان چه اتحادات سیاسی گو چه بونه هموجی که نتیجه کشین هندروی پارتیا دبون چه بون یعنی برام بعربی بجن هروب من مأزقه هروب من أزمة نتشي بويا وكو بروغراما وكو مثلا استراتيجيه الجمواناك والله عم بشغلن حتى قوم كردا بكنا نافروكا بارتي كده يعني كد بن سيوانا بارتي كده او بارتي هاجي كبهزب وبنافو دنگبه وكاربه كيشه خل عرضه جارسر بك وكاربه كيشه ملته كرجي كجارسر بك چونكي كيشات او كيشه ملته كرديكا بله جبولوجيك از تهيفيه قالك مزن براستي بينابينم چونكي الجمع اتحاد سياسي كفن دا بروجي كابو تشيبو وبرافيتي بو ما وكو شابيلا بيش روج اف بروجي اتحاد سياسي ما طرح كرسر بارتيان بريكو افتشتها بما طرح كرسر هرما كردستان جيبي جينبو مثلا تحالف تشيبو وبرافيتي بو چمكي اجندن هبون حزبيتي بون دندروي ودا از بهيفيما جو اف كسي جو ايرو اف يكيتي كرنا خوشبيركن بارتيا واي كفن تشيا بله لسر كاري الرجاوي كردستاني وريكرن يعني تدبينيكو الشيوية دانستاندنا في بارتيا نو ببيدر وقونها يعني يكيتيا كردا هردو انجومن وكان بيجن دوسيك جرنجن هال لنافك تبقرا كرديدا يعني تدبينيوي افي وقت تستكي بيج في بارتيا نهرا بارتيانو نج ازمانه هاتيه محتاجه تستايا ببلكي يعني بارتيانو او كسن بارتي مي كفن دبون برينها كار كرنو واقعي كرد سوري باش دناسن هكو جو دليوا بخوازي كار بكن هكو بخوازن كار بكن باش دناسن وزانن كشي كردستان سوري تشنجيكي بيدي بارتيكا انجمن روجاوي كردستان جي او جي انجمنك ندج من كردارا لي ممارسات واناك ممارساتنا چوتن او ممارسات هناك بيوست امروف سرواناك بسكني كاربي واناك وغرن سر كاراست هكو پيدي وكو بارتي يانجي كي انجمن روجاوي كردستان وكو گوناف ليتكن كاربي برنامج خو ديار بكي وداخل ناف خلكي وبيجي باز يك دوسي مثلا قالك اشارات استفهام هنا سر بيدي انه تعامل وانا ايانجي انجمن روجاوي كردستان غريدانا وانا بريجيما اسد رايها اوكي برفي غريدانا خو بده ديار كرنج خلكيرا سر اساسي وانا اف بارتيها تعامل بيرتكي ضمن اطار الممكن سينور نجيرا هبن وكاريبك يعني بله يعني وكن هم زانن كو بارتيانو تشيبوي دبيجن كو هن كسايت نهته دهنا كسين جوانجي هنا وكسايت ندنجي اوجي انهن يعني اجبلي باب سكرتيري كفني يكون هات هاتن هالبجارتن يعني حتى تشرادي واف كسايت واف جوانين هجمارا وان قلكي هندكجي وكو تيغوتن وجه برياري بن وكاربن اف كسانا برياري دبي بارتي دبدن مخابن تشتك جرينك بيستمرو تشافي خوجينا اف كسي جو دركتنا سركردايتيا في بارتيا هنا كيش كسي كفن براستي خودي ديروكن وخودي ميجون وقت بيجن دكاري رخستنيدا وعيني تشجيك برب المبورن عيني تشجيك دليستكا دجيك قلكي شهرزانه يعني اف بارتشبونه ناف بارتيا د تشيبونه حموشي سروار درباس بونا او كيش ناف بارتيا د تشيبونه سروار درباس بونا جبو لوجيكي از بوه جماره هندك ج خوينانو غوكتيه في بارتيا دا از هيفيك قلكي مازن تيدا نابينم خاصة هاكو امبالا خو بدنا دا كسي جو هاتن كونغر حاضر بون على الاقل هناك معلومات يقول جمع مثلا امي هرم بن كوباني قالك كسبون اكتيف بون وجالاك بون هرشا بارتيا از بنافناكم لي كيشن دركتن نهشتن جو افكسي هناك ورن قالوا كي حقيبانا كيدني افكسي هكا هاتبانا على الاقل دهرم ياخذ اكتيفن قارن جوهرتنا كيبكن سر مستوى بارتيك مازن اللي مخابن السيرفينا كنسكنين يعني افكسي جو حق جند نجها دا جبو دنگداني يا جبو البجارتني حقي هناك كيسي تشو لا حقي تني حقي امكارن بيجن بشكل مازن جوي بارتيا الويدري جدست شو جبو لوجيكي ازقلك هيفيات السرغري نادم انه جوهرتن دفيقو ناغدا تشيببي ليه وقت جو امناف لكن اف قياده هنا قيادك مرحليه كاتيه
پشتی دما هیک دیتر مثلا وی تشتک چه به بگو هرتن بلکی ام ایمان بخوده بینن ام بباشه بر اف قوناغه هاولو در باس ببه حتی محفله پیشیج وی پارتیه و کار بگو هرتن مصدر چه بله السر هالبجارتنا سكرتير يعني حتى هات قوتنك داويتنا بأف سكرتير وكار لكو داربكي قالوا الرجعة كردستان بكي قالوا دولة رجعة بي والهرم بي يعني وتشرو لا في سكرتيري بميني هجر نل رجعة كردستان كار بكي أتبالكي تجربك قلكي حسن هر سكرتيرك ما هاتا هرما كردستان يا جو بلكي 100 كيلومتر نابرا موقع مشلو دنينا از بينم شرعيتاوي بيشكي هجها وشعبيتاوي ناكشكست از والملاحظات كم عيني تشتغل سر بارتيك نو وعالم هيفيه خل سر جريد بارتيكا مظنه وجوريه وعالم قالك عالم بيفا هاتا جريدان براستي بلكي اشتنبونا بروجابي بيفا هات يقردان لاخر بيفا مايا وقتی گو سکرتیری وی پارتیا هنا ندناف ملتی خدا به ندناف ایشه ملتی خدا به ندناف واقعی ملتی خدا به ادب بلکی و شرعیت اوی کم به خاصة ام از بینم اصلا شرعیت اوی سکرتیری کما جبر گو نهاتی هل بجارتند کنگرده پیوست بو کنگرده به هل بجارتند سکرتیرش و شرعیت خوش کنگر بستنه نج کمیته نواندی یان کیجان روزه الهفدو کافن کمیته نواندی کاره حجب سیقا سربکه و کاره ویناکه بکشنه يعني بكوتاي وقت بتاليجي كاس كارم بيجم سكرتير هكا نق ناف كولاني كردستان سوري دبي البلكي ويقلكي اصلا جيوي هبن بله يعني انجي وك عليك دي تفقرا كردي دا تش داخوازي وچنا يعني وكم بيجن سخفي داخوازي ود في بارتيان نهدا نزانم داخوازي ما براسي ام كتنا دانوستاندنه ده بهر چار بارتيه گونها يكيتي كرن یک بیک و براستی هیوی که ما هبو وکل شپیلا پیش روزی که ام تولی و یکیتیه ببن چونکی مددید بلکی ام کاربن تشتکی پیشکش بکنج ملت خواه لی ام نکت ندجی نتالیا دنیای بیجم تولو ام هاتنا اقصا سدم هبون اون نکتنی احساسك هي انه قالك احزابات خواست مدور خن يعني بلكي نت خواستن چونكي بلكي ام بيجن شعبيتات هيار وكو نافينا كشابيل نافينا كهبو احتمالا او صدمك به لي تفلو لوجيك ام كارن بيجن بيروز به وسركفتي به كونغري وانا ونت روجي ده تفلي وابن تشي بروجي كردي هبن گریدای بن نتوا کردی و ام مستعدن پیرا دانوستاندنه بکن ام پیرا پروژه کی نوجی که آوا بکن لی تفلو لوجیکه اف پارتیانه هانا که ام وکو دوباره دکم از هیویا سرکفتنه شجوار دکم و از هیوی دکم او شاشتیه گوتیره در باس بون زو تدارک بکن و زو کاربن بری و هرن جبوگو بلکی هیویک وگره ملتی ما بسلنگ خوب سر بله گلک سپاس که غربی حسو نوناره شپیلا پیش روزا کردی سوری الهرم کردستان گلک سپاسیا آمده بونات الاستودیو کم سپاس آسایش سر به پارتیا پیده و لباجارو که تربسپی ایروج دم جمر چارس به چونو هاتنا خلکی قد خکریا و به کو صدمه دیار بکا و جوان را خوستیا کو جمالین خو در نکهون چالکوانه کی باجار تربسپی جارکر را گهاند کو هزن آسایش تربسپی دس به المتکا لگرین و پشکنین لتاخا الثوره کو پرانیا نشتجین و عربن کریا ويجالك فاني دا زانين كوروشا قد خكرنيش دمجمر تشارس بي حتى دمجمر يكي نيفرو هاترا وستاندن هروها قوت كو اسايشا سر بارتيا بيديفا جنميجا سبيفا دريا مزقفتارا بانق لخلكي دكن كو جمالي خوا دمال دا بمينن بله تمشوانین هجا لسر و بویره یا کوله باجارو که تربسپی رود دین هاد ایرودا دلدار همو پیامنیر آرک بمرش تربسپی دم باش دلدار دسپیک دا چل باجارو که تربسپی چید بی بله بشتوی تقینا داوی تیزه من هدا شوی هادو هردو کسن گوگوش عندبون وواد هاتو تقادن بریدار بون دنجا ماویتا او هردو شهاتون قتل شعله دايش عنوا وتيانا جوا هردو كسان بيشتي لكورينا بوارا نافيجل كسين دي اجرتاي جوا اشترك كربون وش فجرة ايرو ده تعشار قبيدا خلكن باجير سلبنج صفاري زاري وسائري ضعفي رابون وتجاميع ده هذا باكرن
وبرا كرسي مال خدر ركبه ودركتن قدغايا درجين باشر حمو عليها بقى هاتنا قرتن ويزن يفكي بقى الكاريا دايشان بقى الباشر بلاقون ورينا دان تكسي قدري مالا خوفكي تاقو ميزن بيش قومية برستي ماري قال لك كسر على هذا فتشاندن وشمارك ما ظن شيء هذا قرتن والقربة تشتغل ما بس خصن جو بهتري صد كسي هاتي قرتن جناب ودا كثيرت وكشي بله يعني دلدار او سدم جوارنا دانا خويا كرن اجبرت شنو هاتنا خلقي قد خكرنا بله وحضر بجوارها يا قلت شيء نابكش اجمال خذ الكفي او حملك تمشيط بو تفتيش بو هناك ناب الجماعه بون كس اجو قرانا با تقنيد داوود ايغو تشبو الباشر بله يعني تاخنا تايبت هنا لباجاروكي تربسبيه واتنه بشكنين دكن يعني تاخب شويكي قشتي الو بله دلدار يعني بله تاخنا تايبت هنا لباجاروكي تربسبيه وانتنه بشكنين دكن يعني بشويكي قشتي بشكنين بله ايوه بشويكي قشتي بس بتايبت اول حي ثوره بهتي كسن قردي او شحي ثورابون وهناك شحي تشرينبون بله بله قالك سباس دلدار حمو بيامنيري ارك جتر بس بيت مربوي قالك سباس هێزن ئەولەکاریە رێژیما سووری لە باژارێ حەسچە بریارێک دەرخستن کو divê dergên dukanên bajêr hemû bi ala Sûriyê bên nexşandin. Li gor zanyariyên nûçegihanê RK yê li bajarê Hesitça ku hêzin ewlekariya rejîma Sûrî li bajarê Hesitça biryarek derxistina. Têda xudanên dukanan li bajêr neçar dikin ku dergehên dukanên xwe bi ala Sûrî binexşînin. Nûçegihanê RK da zanîn ku hêzên ewlekariyê encumena bajêr ya bi ser rejîmê ve bi vê biryarê agedar kiriye û ev biryar ji roja pênşemê ve hatiya di duwarê cîbcêkirinê da. Kesên ku pabendî wê biryarê nebin, wê dukanên wan bên girtin û rastî bacê bibin. Hêjay gotinê ku ev biryar tenê li ser wan taxên ku piraniya wan Kurd lê neştecî dibin hatiya pesindkirin. Lê taxên ku dibin kontrola hêzên berevaniya niştîmanî yên tên naskirin bi çeteyên Mihemed Faris nakevin dibin vê biryarê da wek taxên Ezîziye û Heynasra û taxa Xwêran. û ev biryar di demekî de tê ku hêzên rejîma Sûrî piraniya bajarê Hesitça kontrol dike. Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistana Sûriya daxwaz ji desthilatdarên Slêmaniyê kir. Ku rojnamevanên Kurd Biradost Azîzî yê ku ev sê rojên di zindaneke Slêmaniyê de girtiya serbest berdin. Sendîkeyê di daxuyaniyekê de got rojnamevan Azîzî li ser doza ku ofîsa Partiya PYD li dijî wê vekiriya tê dadgehkirin. Lê polîs ew bi tometa ku bi qaçaxê derbasî Başûrê Kurdistanê bûya xistiye zindanî. Di daxuyaniyê da hatiye gotin ku bi 10,000 Kurdên Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê dimînin bêgo kaxez û ê wan yên fermî hebin. Sendîkeyê daxwaz ji desthilatdarên Slêmaniyê kir ku rojnamevan Biradost Azîzî serbest birdin û siyaset dûrî karên dadgehan bixin. Biradost Azîzî di roja yekşemê ve li zindana tesfîrat ya bajarê Slêmaniyê girtiye û yek ji karmendên tora medyayê ya Rûdawê ye. Termê hunermendê mezin Cemal Saedûn diriya balafirgeha Hewlêrê ra gihîşt Herêma Kurdistanê û bi şêweyekî bi şêwaziyek mezin ji aliyê xelkên Rojavayê Kurdistanê li Hewlêrê termê wî ber bi kampa domîzê ya penaberên Kurdên Rojava yan nêzîkî bajarê Duhokê birêve çû û ji wir diriya dergê Sêmalka re derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Nûçegihanê RK li wir amade bû û ev rapor ji me re hezir kiriye. Hunermendê mezin yê Rojavayê Kurdistanê Cemal Saedûn یک روزا سه و یک ماه بوریدال ولات بلغاریا چوبو بردلوانیا خوده سرکاتیا هرما کردستان ده دمجمر سی صبح جنازه اوی دریا بالفرگها حولیر را در باسی هرما کردستان کر سر دخواز اوینا دخواست وگره واره خوا برومت وکو
وکو پارتیزانه کی وکو ولات پاریز و نشتیمان پروره کی وگره وار خو درکه همکو روجاوای کردستان مراسم پیشوازی ده بهاتن اوینا جناب رزدار کاک مسعود برزانی په هستان دیوان سروک حرم کردستان جه رز و حرمت گو کسی کی وکو جمال سعدون کاک مسعود برزانی مراسم جنازاوی هستا جنازه بلغاریا تاقلی ما ملوید بدستین کاوال ما استانبول هوال نیدال روش هوا دست یاردم دامه مشهد حتی خورتی ما درخست متروش که در جدا ما درخست ما آنی اربیله ما آنی استانبول و استانبول جی ما آنی اربیله و انشالله امی ایرو بگیرنا درکا همکاجی پاسیابی ملتی دکن و به کیف خوشا کوب ما رابین و به ملتی کوب ما بازین ام گلکی ام ممنون جوا و سروک مسعود برزانی و بیجی هر بیجی ولید مجمر 8 صبح جنازه جمال سعدون جن خوشخانه ارزگاری یال بازار هولری بر به کمپ دومیز یا پنابرین کردن روجاوا یال نزیکی بازار دهوکی بریوا کوچوی بردلوانی خود و حتی گشت کل سنور پیش آوری در بازی روش آوای کردستان که این همی اف ارکبستوی خو و گرت یا وستر امروی همی هاری کاری و آسان کاری بهاتی نکردن و حتی گهت جه خوی دو ماهی جال فدای کردستانیه بلبلی کردستانی بی یه دشتو زوزانا بی جمال سعدون فنانه کی قدیر بی جمال سعدون یه وکوی نبی جمال سعدون کردستان راکر هلدا دنگی خدا شمالا برزاني را شمالا مسعود برزاني را سروكي مو بافي منا حتى مساغن حياتي او يمنا تیزانین که هنرمند جمال سعدون بریا کوشورش سوریه دست پی بکه جاده این روجاوای کردستان بستران خواه ین نتوی ده هجاند سروکاتی هرم کردستان خودی جنازه هنرمند مازنی روجاوای کردستان جمال سعدون درکت و جنازه وی در باسی روجاوای کردستان دیکه جو برنامه آرک آزادی روجاوای کردستان صباح رشید پیشابیر ایرو دانه نیورو ترمی هنرمند کرد جمال سعدون دریا فیشخابور یا سینوری گهشت باجار دیرکی و جالی هزاران خلک باجار دیرکی گندن در دو راوی و ترمی هنرمند هات پیشوازی کرن ترمی هنرمند دریا بالفرگاه هاولری یا ناف دولتی را گهشت هرما کردستانی و دمجمیر 8 صبح جنازه آوی جباجار هاولری بر به کامپا دومیز یا پنابرین کردن روش آوا چو و الور به هزاران پنابرین روش آوا ین لوی کامپ پیشوازی جنازه کرن و جور بر به روش آوای کردستانی و چو دزانین کو جمال سعدون دسو یکی هیوا بوریدا لولات بلغاریا چو بر دلوانیا خوده و بریار هاتستاندن جالی سروکاتی هرما کردستانی و گوتر میوی ورا گوهستن دریا هرما کردستانی را با باجاروی درکه حمکو و سر داخوازا هنرمند کل باجار خواه به بخاک سپارتن هنرمند جمال سعدون خلک باجار درکیا وجدایک بونه سال 1958 بدنگ خواه زلال و ستران خواه اجتماعی دا اهات ناس کرن و گلک جاران بسدما ستران خواه اجتماعی جالی اولکاریا رژیم اسد و اهاتیا گرتن
لباجار قامشلو نویسنگها پارتی کوچکا قامشلویا چندینی سمینارک دبن ناو رولا جنا سوری بگشتی و بتایبت جنا کرد دوار سیاسی دا و بشداربونا اندام انجمنان اجتماعی سوری فرحه خلیل و هجمارک جکسایت روشن بیری و سیاسی هات پیشکش کرن. کوچکا قامشلویا چندایی لنویزگاه پارتی بو میوان و سمینارک بنا رولا جنا سوری و بتایبت آکردی دربار سیاسی ده. اف سمینار بالیکاری اندام انجمن اجتماعی سوری فرحه خلیل هات پیشکش کرن. فرحه خلیل چالکوانک سیاسی و دهمان دمیده جواکی جدروی ولات کاردکی و افسردان اوی یکم بو گوجولات آلمانیا هاتا باجاره قامشلو و هر وهات سمینار ده گلک بابت لسر جیانا جنین کرد لدربی ولات هات شروع بکرن. دەستپێکە شۆرەشێ دەمە پشگریا شۆرەشێ گرت و ئەو پشگریامە نەیانی ئەمێلیجێ خۆ بێژن ئەم بوەرن و بەس پشگریا شۆرەشێ یعنی وەختا گوتی شۆرەشێ دەرخینە دەروی سووری دەروی وەڵێت و تبدن ناسکردن بە ملەتی ئۆروپێرە و هەمجی بە حکووماتی ئۆروپێرە و بە پارتیە سیاسیرێ ئەڤیا کارێکی پر گرینگش بەرگۆ شۆرەش چێنا بتەنێ دۆندرێ خۆت بمینێ و دوو دەما گۆنی رێجیما ئەسەد هەر تشتی زانێ بێچاوە یعنی بکە فیلم و بێژە وڵا کەسن چەتە دناو مەدەنێ چالاکیین چاندی و ین سیاسیش بو پشخستنا جنا کرد گرنگن دوی دما هستیارده. لهند بینن دیویژن خو آزاد کی و اوخ پیش بیر. ذكر من تشتي ولو تشتكي برجرنجا وازوقت بيجم دبي دائما تشتي بنجبو ذهنية بيرك يوزا بيجهرتن بيرك لا يمكن آزاد ببي حتى ندريا أفغرانتيك أدميجي خد بيجهرتن وآزاديا بيرك بخو آزاد بكي ودبي زلامج بربلنا آزاد كريا. جنین بجدار کیف خوشی خو آنین زمان لسروی سمینار و تایبات گوره و شاجنین کرد لدربی ولات جوان را هات شروع بکرد. سمینار گلکی باش بکات يعني خوشكا فرحة مدانا سكرين سركار وخبات وانا الأوروبا السرجنا ومروشا جنة كرد الورنا سكر ومناسكر جو نقل كي دوري روشا ما يبرسكريك جباتا كردي الهردري أون وقال كي باش بو سر شورشة ورولا جنا شورشة ده بيفي لهروها الآلي كيدن كوچكا قامشلو يا گوشمش دكار وي راوستيا بو كوچكا قامشلو سالا 2006 هاتيا دامزراندن سليمان مراد اندامه وی کوچکی لسر کارو چالاکین کوچکا قامشلو جمره آخمی صالي دا هايفي جارك ودجارة ما روشنبيل هونرمند چیروکوان متانین تاریخی دیروکت بیجن هر هایف یا پازروجا مجوازك جوال الدات خست شال صلاة أفجوا ما زحمتي دا دحرية دا تخانية بدزيدا مشيت كرو مخل دعوت كل وتالي رجيم السوري زور وقلق زوراي المتكل يا رجوري وداوی دا آسیمان و سمینار خوشتر بود بدنگ و سازا هنرمند محمد مراد چنداشار نخی برنامه آر قامشتو جوینن کوالسیۆنان نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووری لە ئۆتێلێکی نێزیکی باژار ئستەمبۆلێ بەردەوامن و بریارە گەنگەشەکردنا چەندین مژارن سیاسی و نافخۆی بین بداویکردن. ئەندامێ دەستەیە سیاسی یا کوالسیۆنێ لەسەر کوتلەیە ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد محەممەد خێربەنگۆ ژە ئاژانسێ نوچەیان دەرەگەهاندیە کۆ هەلبژارتنên ئەندامên دەستەیە سیاسیدا تو گوهرتن دەربارێ نونەرên کورد چێ نەبوویە و هەر یەک ji سەلاح دەرویش و محەممەد خێربەنگۆ دو پۆستا خۆدەمانە. دەربارەی پێکهاتنا دەستەیە سیاسیدا بەنگۆ دیار کرد کۆ ji 22 بربژاران 19 ئەندام هاتنە هەلبژارتن و گوهرتنەکە مەزن di دەستەیەدا ئەنجامدایە ji ber got çendîn endamên kevin di nav de jî endamê Kurd Ebdilbas Seyda xwe berbijar nekirin. Di vê çarçovêda roja yekşema borî دو وزیر ji bo posta wezîrê xwendinê wezîrê tenduristî hatin helbijartin. Lê bi gotina Bengo ji ber lihevkirin li ser kesayetekî ji bo posta wezîrê navxwe berbijêr tûn nebû û destnîşankirina wezîr ji bo civata bê hat li paşxistin. Temaşevanên hêja li ser civîna koalîsyona niştîmaniya
السوري الاسطنبولي نها كاك صلاح درويش سياسة مدار بمريدن باش كاك صلاح دس بكدا جفينيوا بداوي هاتن يانا بله جفينيوا بداوي هاتن بله او مجاري جرن يجو والسر گفتگو کرن چبون مجاري ما يكجي هالبجارتنا هيئات سياسي بو او بيكات يكجي مسألة جنيف وتقييم جنيف واجر جنيف سياسي بو يتشاو سياسة ائتلاف بتبعي دوي مرحلات دوي تشبن و لسر عادي اما يتشبكن خلقي ما كاربن دبر خوبدن يعني لشکری آزاد کاره بدبر خوبده و هناك پیشکتن بکه و رژیم مجبور به خوبده بر چاره سریک سیاسی گرنگترین مجار افبون بله بریار وستاندن دوی درباره ده چبون بله بریار هاتن ستاندن چلو چه سیاست بکن هیئات سیاسی چلو بهتر خود به کاره که مزن بد پیشیا خوش بود کاره به براستی نره سوریا و کاره به سوریا جوی خینه خلاص که و کاره به چه رژیم مجبور بکه خود بر چه رسری یک سیاسیش بو خوین بساکنه بله لسر هالبجارتنا دسته سياسي يعني جابستو ددوان نوزدا اندام هاتنا هالبجارتن يعني تشا او جوهرتنا مازن ياكو كتي دسته سياسي ده دسته سياسي يعني تقريبا نيجيريا هات جوهرتن عندك خلكي ما يجي دور كتبون ايك انسحاب قربون بري دمكي اوجي فقريان ووانجي خوبيجي دا وتقريبا نيفيج وانجي دركتن بله مهم قرنكتر او انها ام جواتي دن جواتا هي سياسي دنش خو ام ددن بس جاوي خو ام چلو في هي تفعيل بكن وچكارا بدن دار يعني كسي هي سياسي دي والا نمينكش کار ببروان و هر یک کار خوبه که بردوامی بله اجبرت کاک صلاح اون د پست خودم اجبرت گوهرتن درباره نونره کرد د کوالسیون دا ت گوهرتن ته د چینه بویا او کو نونره کرد ما وقت نونره کرد وقت به صفات ما و ائتلاف گوتا ما هي بالنظام ائتلاف دولو بودوه بانتخابات من جبو في يكيجي مجي خو بيش داما خو ترشيح كردو مناري كرد وامجي بسر كتن بدنجي باش بله لسر هالبجارتنا وزير نافخو يعني اجبرت گفتگو لسر في كينهات يكرن دجفينا ودا گفتگو سر نهات کرن جبرهن يعني بنجهي في وزارة خوشك بيلي نبوي الجماعة هناك تشتهن جبوك امجر اماده بكن جبوك حياة وزير من جي وزارة طاقم وزارة بيت امكانيات مادي ويدبن دستي كبن امكانيات ائتلاف جهنت بن دستي ومهامي يتشنه و تحديد لون ودور وزير جي قيداني بله كاك صلاح لسر وزير پرورده هاتي هالبجارتن يعني اون لسر و پجرند لسر بيكي اون بيرنا مشكلتنا بوش بر هردو وزيريك ما غيجاري هالبجارتن هردي اجي خوا وقت بيجي خو بيش دان وهردي اجي سيديا خو قوتن و کارنی باش کرنه بره و کارنی باش دان پیش اخوان بهوین او جی بسر کبن و هم جی آلی کار بن بوانرش بو کار بن بسر کبن بله كاك صلاح يعني وكان بيجن دبستاني اوبوزيسيون دا اون ركفتنا للسر پروردكرنا زمان كردي يانا للسر فيكي چه اخفتن هات يكرن للسر فيكي ام لجنا راجياندن اتفقنا مام جاشتن اتفاقكي جامي بشكي كردي تشيكن
بزمانی کردی تشنا درخن نویساندن ترجمه تشتی جملتی مرد پیوسته وقت بعربي بتكلم أنا ولوجي كردي خنوا ومن كوادر خوي كردي بين الإكار من مسألة إيش فكل أوجي بجري عندنا لبن وقت إيدن يعني أندري كابتن السيرفي كيان هين قفت قول السرتشيد بي نعم ما اتفاق ما خلاص كذي بلي يعني جبنا ويد دن هند بيشاروجي دا نيزيك يا اوبوزيسيوني ان شاء الله نيزيك او انا الهيفيا من ام كوادري خو بيش تبدن ام جوان بيجنا كوادري بن ويتكرن وكوميتي وكاري خو دسبيبك بله قال لك سباس كاك صلاح سياس مدار اسطنبول تمربي قال لك سباس جبو باش داربوناتا هێزن چەکداریên bi ser opozîsyona Sûrî ve dişerê dijî rejîma Sûrî pêşketinan bi destxovetînin. Çalakvanên şoreşa Sûrî eşkere kirin ku hêzên opozîsyona Sûrî dest bi şerekî tund li dijî hêzên rejîma Sûriyê kirina. Nêzîkî Akademiya Esed ya leşkerî li bajarê Helebê bûna û ev cih wek mezintirîn baregehên rejîmê li parêzgeha Helebê tê nas kirin. Ev yek duwê demê de tê ku hêzên opozîsyonê karin dest deynin ser ambarên mezin yên çekan li devera Til Ahmer li parêzgeha Der'a û wê deverê kontrol bikin. Tê zanîn ku du hêzên opozîsyonê karin êrişî lîwaa 127 ya rejîma Sûrî li rojhilatî gundewarên Şamê bike û heta niha şer û pevçûn di navbera wan û hêzên rejîmê de li wir berdewam in. Bi berdewambûna topbarankirina balefrên rejîmê bi bermîlên bombekirî li ser bajar û bajarokên Sûriyê. Allahu Ekber Feymek Rahman. Serokvezîrê berê Rûsya Sergî Stepaşin diyar kir ku Serokê Sûrî Beşar el-Esed pêşbînî dike ku di dawiya vê salê de şerê li Sûriyê ku heta niha zêdetir ji 150,000 di encam de hatine kuştin bi dawî wera. Ajansa Etirtasya Rûsî li ser Stepaşin yê ku berî çend rojan seredana Sûriyê kiribû li gel Esed civiya bû. و گوهستنا کو اسد جوینه دا جیرا گوتیا کو قوناغا چالاک یا اپراسیون لشکری لسوریه و ایسال بداوی ورا. سپاشین بالکشاند کو اسد پیامک جسروک روسیا فلادیمیر را شاندیا و جیرا گوتیا کو او نسروک اوکرانیا ویکتور کو د انجام خو نشاندانه دا ج پوستا سروکاتی هد درخستن و جولات خو درکت لګور د خوانیا سپاشین اسد گوتیا کو او نسروک اوکرانیا او او جهه خو بار نکریا او ناچه تو جهه کیدن. روانگها مافی مروان لسوریه را گهاند که هیزین سرب گروپین اسلامی تاخا حمدانیه و میدان سعدل لجابر لباجار حلبی تو باران کرنا. ده انجام ده سه ولاتی هاتنه کشتر و سه کسی دنجی بریندار بونا لتاخا حمدانیه لباشوری رش آوای حلبی و میدان سعدل لجابری لناونده باجر دبن کنترولا هیزن رژیم ده. هر لگو روانگه شر و پفچون دجوار دنافبرا چکدارن جبهة النصرة وجبهة إسلامي وارتشا المجاهدين جاليكي وارتشا رجيم سوري جاليكي دنفا لتاخا راشدين لروش آواي حلب بردوامن. لغور آمارين روانگه چکدارن گروپين إسلامي وحفت جي سربازن ارتشا حكومة سوري دناف پفچونان دا هاتنا کشتن وهزن گروپين إسلامي دورا العقربة كنترول کرنا. چافکانین داویین امریکا را گهاندن گو پلانا زیدکرنا پروردکرنا شروانین اپوزیسیون سوری و را دستکرنا چکان دخونا غا داوی دیا. چافکانین اولکارین امریکا جا اجانسا رویتر زیرا گوتن کو امریکا و چکن سویک را دستی گروپین لیبرال ین اپوزیسیون سوری بکا. لگور همان چافکانیان اف آلیکاریا لشکری و با آوائی کی تایبت جبو گروپین کو لباشور سوریه لسر سینورین اردن شردکن بید را دست کرن. چافکانین امریکی دانزانین کو اف آلیکاری
وێ سڤک بن و ڕۆکێتن دژی با لە فران لە خۆناگرێ ji ber ku Amerîka ditirsa ew rokêt bikevin nav destê grûpên radîkal da. Opozisyona Sûrî dibêje got pêwîst e Amerîka sozên xwe bicihbîne û çekan radestî şervanên opozisyonê bike. Li serokê Amerîka Barack Obama hetan hate kes dike ku ew naxwaze tevlî şerê navxwe yê Sûriya bibe. Lê hevalbendên Amerîka wek Erebistana Siûdî û Qetar çekan radestî hêzên opozisyona Sûrî dike û di nav da grûpên İslamî jî hene. تەماشاوانên hêjan û çê me bidawî hatin em ê sernûçal bîra bînin. Sekreterê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya wê îro bê hilbijartin. Asayişa PYD nehişt welatiyên bajarokê Tirbespiyê neh dem ji mêran ji malê xwe derkevin. Dermê hunermendê mezin Cemal Saedûn diryaba li firgeha Hewlêrê re gihişt Herêma Kurdistanê û ji wir derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Di civînên koalisyona Sûrî de nûnerên Kurd ji postên xwe nehatin guhertin. Şer û pevçûn li parêzgeha Helebê berdewam in. Amerîka plana alîkarîkirina opozisyona çekdariya Sûriyê amade dike. Jarkên û çejwar hatin pêşkêşkirin her azad be.